syong bat ki parlok nya syong bagi bahiang basam inu jing hikai bangayo mo ngadon po ngatre po government poros kata ngesong ba ladang ngila banwanra ha ka sanhima sima ladang ngarung syata warra ita experience kita man penma ya ka senchar khadar man penma ya ki ba fi menta kum kalong menta ki lator gamut kadai halor kata-kata pet menta kalong kani kawai nya pet ya ka jing bom yo kam yo jam dari ka bejur pha ya ka jing jelai jong drug sang ni ya ka jing hier jong puli puti kita kini light di shwa ki mangikwa ba ngin tackle marsen boy hapo ke government but filai ka jing bom yo kam yo jam combine bot drugs kadang long kalong ka pen klan pen ban susu ba kini kinong khai yo drugs kendang pentur susu sekini kena namar beli ki kena mentah ki samla mentah ki babun kilong kilong frustrated mo kidon kajing dumb. There's a resentment I can feel when I go to the constituency. I can feel that resentment. We have to tackle that, and how we're going to tackle that when we are in the government, we'll tell you how. Mentah lah kan la life license dengan numdan ke saving numdan kata ka caka kaputa ka junga mangan thiet boros kata ngadon ni kata mentah fikiran sepang covid mentah covid kawan-kawan kum ke air lang thari mo nakalit kum ka de air bajai-jai ngilong ngala de bang kata men kai ngetri sistem halor kata dapur mengitri sistem kajing pelut ke babun taman nak kajing pelut dengan hapur mengalong director menga kajing pelut kajing ke debet hapur mengi aikam aijam ni kena nama ngibun ngidon kampun ni manpower bat kawai bangi thiet ya ki oxygen cylinder hadin barengi thiet iki kitar bamio to kopor ni supply lu keleng-keleng ndai kajing pelut kajungi nakaliang kajuga director dengan dia CSMI ngakan mau ba kedai aspa sabu prakurutam ngiyo iru towards the fact end of your